Pang thek thek the otlang nuatum upper hub janalong phirangki agari kaphalang no pidu. Stola pen amukereng mu trok sikebrap hopen inut muin udin khatkati raikom sai kiari deng kachingna. Kiluke thom koila mati umrangsu koila ki phuralong inut kithitang abangarpum longpon. Aprangsi birta kila rado anaphan gardom bajirlo gardom non adaba birta longpen samyu jang terangpi non arjui kha birtang tonpen. Rada tum ki claim ke dam kisung ki boy penchinglok ason kaprek ta phirang kia tum to monar viarum luchoksi birta pangrum pen rada tum aphan van pi bomlo. Bonda phirang kia tum ki claim ke dam ki du kisung chotkali ke dam tang ar koi ni phai ner kebarni pang thek thek thi otlang no tum phirang kia gari pu chini lorta phalang no pila. Pirangki klembang puabang hidipi ben adona hem kachedamahot apar hap janalong gari ke henodak ajok iruyaphan tuwararai pasang nangkok lapen ke damtang arkoini phainer kebarni pirangki klembang puabang laso gari kachelang damahot gari tayarta tomon lu pilaplu lapen gari anung glass ta warbi plindo lanchot kali pirangki klembang pu ki odamai anta phalang no tikang lu pusi pirangki klembang pu ben pachinipong lage neli gari layo habjan upper habjan ada towar lage reporter gari puchini lor bensi monitum nai kham khelo asla so long bange jo khado wita lai prong tha lage laso gari kaino dak pena jok laso towar long pasang nang kok lo masi la kachibonai phan claim bom lo mechanic tuma hormu ri bom lang laso ahut la towar rai pasang kok amasi laso phi kumane tum aning kaino tum aning ho tum si la sona kamang nang claim pilo lage la hello ho gari ke S04P 3044 la so hormu pen lage reporter gari pu chini lor pen ya annu kado beta thek prong lo ya lage nang kelang selet binong tum lo la puna la so gari lage penilo ya la hello ya lage hinu dak po joni aprang si ge la pam nang lupi baprang lo jo pam lo dera PC la so kambang ke lage arlong besi nang war pirai jo arlong tha la hello jo kado we tum dala itha lage arlong lo ho la besi nang war pirai jo lage habjana long majuk amuni le claim punos dami la puson claim le den nei aning kheno tum la son ma claim le den nei kumane atum Niliphan nailang selet nailang hejim pustame la son mai claim klede nai yo la son ke kado vitame son mai claim klede nai lage reporter gari pugech kachini ne tumge kali lage ase kado ve tum tame la punar bange pene pode la bange ning chiru sigime Khatkati raikom sai ki atum kidu kachirok tokajok raikom sai ki atum joy pen birta kilonga tengpen kedamtang arkoini phai trok siarni khatkati police station e parlo la horijan barbastialong raikom sai ki atum kirika kuruga sai dengponlo raikom sai ki atum kirika kuruga hot adima hemalong pen .22 pistole bong lapen amu kereng mu trok sikebra pho an longponlo Pangswalong license of ipin pen hili kibikang huajok la so pistol pen hiliamu kereng pen inut muin udin aphan raikom sai kiatum pen nep ingnang poncheklo di Mahasau district ke parlo kiluge thom koilamati umrongsu koila ki phur ar loalong kedamtang ar koini phai trokarni men lang ki thei uajok koila ki phur bangin koira trok siatum sungnanglo lapen bang kri trok siatum koila ki phur ang thorpen nang barbor ilo bonda ko pai ki lang no pen bang kia patum ar lusi jingthang loklo tong sikot pen raikom sai ki la pen fire service atum la bang kia patum aphan koila ki phur ang thorpen ang tan an ke van japhan cyclem ponlo
lapen kedamtang ar koi niphai nier keparni koila ki phur ar lua longpen inut kithitang abang ar pum longpon lo bonda koila ki phur ar lua long lang ki thi ojok si ludam thu un edel koila ki phur ar lua longpen lahaya lang kapasan aphan sai klembom lo lapen lang sat muchot lu puluti puthot ar lu ludam si kiria sai klempon thu pu pusi raikom sai kya tumpen nang pachini pon वाटर पंप लगा है डिफरेंट एजेंसीज ये जो भी इसमें वाटर पंप लगा रहे हैं इसके और पावरफुल वाटर पंप भी लगाए जा रहे हैं तो जितना जल्दी ये वाटर पंप आउट होगा बाकी सर्च ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। और सर एक सुबह एक बॉडी निकाला गया था उसके बाद भी डाइविंग ऑपरेशन हुए यहाँ पे नेवी भी आई है नेवी ने भी डाइविंग ऑपरेशन किए हैं बाकी जो उनके स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है उनके साथ भी सर्च किया है अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है लेकिन अभी फिर डिवॉटरिंग चल रही है डिवॉटरिंग के बाद दोबारा सर्च ऑपरेशन किया जाएगा उसके बाद जो भी उनके प्रोसेस को खत्म करने के बाद दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू होगा तो यही है अभी तक तो यही केवल इस पानी को निकालने की कोशिश होगा क्योंकि ये पंप हमारे नहीं है एनडीआरएफ के पंप नहीं है दूसरी एजेंसीज पंप लेके आ रही है तो वो इन पंप्स की क्या कैपेबिलिटी है पानी का क्या लेवल है पानी कितना वॉल्यूम है पानी का ये अभी बताना मेरे लिए मुश्किल है इस पर तो आया है किसी दूसरे सोर्स से आया है फिर भी मैंने कहा कि ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है तो इस बारे में बताना मेरे लिए Pinya Birta Lansi Kangton Lo Kardom